pala sama di hamis tok partikian lama kalason di bawah sadarion nang taba bilang-bilang di hami marhite porohana non nalawa pakasod dilon nami mas partikian non asa turok kamu nok kan hapartusi alan yamang padde nami tunglas rohanami di bagasa sadarion malope disok kami na jongjong pasato dia kelasnya rohanami dang nalau panenggal tanga kami ala palas tadi dah lasnya rohanami do naung tabba bilang-bilang di kami amang padde nami asa tiuru laut taon gabe jala horas dina muka saat na mengunjungi alu-alu dawang mama tua mata dengan basai gabe jala horas mamang padde nami atau orang padde nami asa totong saat nauli saat na dengan totong ditangyak kana kadong aku tado situan natorop alu-alu dawang ma tu situan natorop gabe jala horas manong nga dia dulu kamang atau nga samar mula gabe marmula horas dapat to damang ma bay ma godang mula-mula kamu godang mula-mulai sahak matutugabe sahak mahoras asa totong marsobahami tu situan natorop las dawat todang ma godang soba-sobai marsobawi tu nasawat natorop totong di bagas tangyang nasida boy totong di bagas dame do lasnya roha ulot to sudah dang molo pendon upang irohami godang nami mortung perjulo pihami partikian anu pasatami tomak netoda na borura gaya jala harus ma amang padde nasa lihat panggabian lihat parhorasan asa mga lihat kami hami nasa suhudon makalas so di ulat terus partikian on kamarok mahami do godang lihat-lihati
memang pada nama yang gak madu tulang di bawah rato hami do uning-uning kami sahak madi hami pangkebiasa para horasa. Jadi sonari penita susuhuton. Asal tok taboto isomma hita marsisiukan. Iboto mata kasna isilo na batu manyu isi nama nabi-nabi las isomma di hita na marahanggi. Maulo tung arap pekas jawan di tengah tambelas rohani pengantin isomma nabu itapasa. Maju mamu sautik. Maju mas sautik. Mulai menon sian hasuhuton sa suhuton ma nabi-nabi berjole baru pasah makan hok barat sokoni mana kita besok sokoni ma nabatu nabi-nabi nabatu ma masih bersiukan dia kahadoli yang gidoli asa tahu toto amang pandelami material dia kelas rohan nami di hami namar hanggi asa tu tekas di hami hok nasa tuhani namar sisukan nabi jalalah sisomma hami pasaton otik sosadia perbuin tangan nai makalasun tiaron tulang atin pamora tayo makdot uning-uning kami. Songonima naboy tarpasa. Pernikahan bang, pesta pernikahan bang.
Jangan lupa kasih hadiah ya bang, kasih hadiah ya bang. Bersemangat kita. Manggohi pas-pasuna. Atong dihamu mang boru nami, le nami na boru nami, partikyanon, dang tama holak kami, akaulaw muna makalas sonyon perso ni parsaribion ni nyon tulang mabon. Alani partikyanon pasatay matu hamok kerajaan mang boru. Ope di tanamar pariban, terlumubi na boru ni nyon para makon, asas ada hatai da saluna. Basa ni kotor. Mula tu mari kita selu na di tanamar pariban, terlumubi ma dia muna akabaribakku na dong tinggal di hutan. Mulai da orangku sekamu ma harata. Dus marhata atau horas majalah gabi majalah horas di hamuna sa hulu dan nami mula mari Tuhan mula mari hamuna dila kamu partekia tu hami parborom muna ima di nama kanason para manami do ino pasonami mangudurhon hita tu bagas joron itu hatta madang halap paso pardongan sarepion sejolo ni Tuhani marhiti na pasonai disalani disok kita merlas ni roha di pugunya laman namarapang na berjuang. Apa bos? Apa bos? Las marah kami di sini. 2 hari 4 lason. Anggia betul tan yang nama telah terpegang. Nomor dana yang di atasnya nomor dana ya. Asal dia telehon. Gawe para manami go ilang pasal kami. Tunggu anak tubuh baru. Ya, hai juga. Tunggu setikun. Kita roh kami. Mana tahamu akan rezeki. Kasih hadiah bos, kasih hadiah ya. Sudah pun nang sosako jadi balia dan sudah sobau hula nang pabainan sosadia tungsungan iban nudalan parsaban nami so na makalason di peserion lasa maruhan di badan muna lasa maruhan ito di muna asang giat gabi hita sa luna dapatan paswaswah muna hula muna nami dapatan paswaswah kami nang akaburu muna so ni mahatasan kami parwaro muna bahit akarmata barahamang atau ngamak promosi nami alanung nga di ba hula-hula kan godang mula-mula dang mangido godang mula-mula mahami atong baik kamu mak godang sobaya sa roa mar soba tu hula-hula nami di bagas sa tikyon.
Jamalate mah di Pumata. Tengoklah hadiahnya di apa itu, di kotak hadiah itu kan ada hadiahnya. Kirimlah bos, kirimlah bos. Aku tunggu ya. Tuk di sopan di pabenan namin di bagas satikion. Ang lakas mo mga ibadah mo, lakas mo. Timu tu tiki-tiki na lang ro akrajan bulan nami asa martangi ak matong to mata perdengga basay asang giat di pas-paso Tuhan nula di pikiran nami di tangan nami pa tu pahami di bagas satikyo asa asi rohani Kan pernikahan. Nama angka pagawin pahurasan hita hula-hula nama baru. Asa dela di tangan nabi susulong nabi. Asa hebat beri nasi bidu kahuki bulan. Sudah kan rasakan ada panggilan. Hadiah kita lah bang, hadiah kita lah bang, hadiah aja bang. Matang di pas-paso Tuhan. Bulu.
bisa bang, ini kan acara adat bang, nggak bisa. Kirim hadiah aja lah bang, hadiah lah bang, hadiah kita lah bang, hadiah. Alay, bola papai nang muna, tumbal gado. Kalau ulit tetap dinamik, las rohani. Kerajaan yang bolu, akan bolu kayang namin at pagduduhani. Terus nama kena boluku, siapa? Jelas biru ko. Gawin na diulang muna sila. Iya bang, iya bang. Hadiah kita dulu bang, kirim dulu hadiah kita bang, hadiah kita bang. Di kotak hadiah ada hadiah aja bang. Biar namin, walaupun namin medin. Dia kabar sekolah lalu dibagi sugi Tuhan mana sida. Mau dia karena mau dikarejo pen ibarat Tuhan makaran yang karejo. Alay orang kesempatan apa pada kaum berkenaan. Sulaiman mana Wen Sulaiman. Ibarat Tuhan mah sirokat roti. Kirim dulu hadiahnya dulu bos, hadiah kita. Untuk kita masih juga. Boy roha dia nama bulu atau kawan bulu asal soal pun lima dua asal dalam tujuan mana asal dapat hanya tadi bos pertanyaan tayang nami bulan bunga tangi mah tuhan jualan ada yang musuh yang kepada giliran nami dabo mah nani jalan jumpa Kirim hadiah kita bang, hadiah bang. kawan bulu karena buluku asal kami naung disiusukuk kamu disiusu hami sudia hula-hula muna atong diakagani rohanami asa mangaradi hamu akam boru na boru roma tok kami totok lau mana nabi hamuna Mula tu raja ni hula-hula nami. Sesuai itu partikian ngajab pigau. Molo sabi-sabi na san hamu raja ni hula-hula nami. Di cakap kami may doh ni Tuhan. So ni raja nami. sama ni mamang boru akay bodo na bodo nami las maronde gaya majalah ora satong satong soilok kanyang borak kita pakai partikian ala semakin mendekati lawar simanganon si tio na imate jadi hawi na majalah hasatan nai Hamu do raja ni hula-hula. gaya majalah ora satong ang pande nami tinahum wal tio bina itu panuhatan bais dawang masih tio ni masih tu hasatan rapat manuk ora. Jika mengarah dia sudah dia bakal puru nami asal rupiah kita, ami. Asal apa kita lama sama kena boru. Hina sama. Natoras, salon. Ison natoras. Naro pengalin. Ngai dia wakang. Sana me tarinting sudira. Bari sana mama namu. Menghadap budi masuk mana? Sanod do. Asana mara sa tibu ati onak suko isida. Isom. Menghadap sabdi. Oke. Geser ti, geser. Oke, dapat tong Oke. Isaping ni Bapak nama rahwat ya. Dan bersih juga sangat menghadap budi do. Baru do mana namu. Ini orang yang terus. Tusan, bu. Oke. Iman sa baru mana ni soda? Songonima diamu rajai hula-hula nami hula-hula diabangan purba do rombonganna alang amang ada di kami raja nami asaromamu ada petok kami las songonima non dibuli ni rajai hula-hula nami purba las mangiuma hula-hula nami rajai si jalo titi maraku pasaribu tulang pasaribu bona tulang lubang gaul bona nyari lubang gaul hula-hula dia kata na marhangi si Regar si Polo Pasaribu si Naga si Tumeang si Ite Manulang si Regar si Tanggang Nenggolan do si Aturi so ini di hula-hula nami hula Armacai Manurung si Polon San Samosir di puri ni raja manan hula-hula na banga purba partikian apa sa tayo amu raja nami rajai purba. Harus leku. Kirim hadiah. Bagi hadiahnya leku. Itu rombongan di Marga Purba. Dan di pasar itu. Suap hilang di hulu kami. Seluruhnya akan orang lagi. Bagi hadiahnya leku. Asa seluruh kita. Ngaro Jojo di Pemborota.
marga si Hoping. Songoni ma tuhita marga purba. Suak songoni nang dongat tubuh nami nahura potami di huto. Sauduran bahitak kawang kerja nami. Oh jadi songoni ma alandung di pasah dongat tubuh ta. Panggora dihita nama maranggi purba sudina dong di hutatau. Boru bere bere. Rap di somma ita asal haudura kita dot bonasu huta. Songoni ma pinabato di tasaluna. Hubara si pangkon nami. Songoni Bukan bisa dihita. dodoran ni ulay raja Dihita purba. tulang pasaribu. Las mangiu Ala nung aro gora-gora ni barangay lengat sa sila. marga si Hoping. Hula-hula nami si Jalaw di Rada hita. tulang Dihita tulang pasaribu. nami. Las songoni malita na marhamaranggi. Tulang Nahang hura batak kami di huton. Bona tulang lupang Asal kau. pagkita kawang Bona ano nila na rapa amita. Salunag na marga pasaribu. Satu sudah peridok pungin na malata. Boru bere no iba bere. Pasaribu. Asa marga tapak kita. Doho tulang namin Si tapu boru. Jumea. Si Asara rada amat Manul- katula. Si Tanggang Nenggolan daw si Aturi. Song-songan di ulah-ulah ni manulung si Bolon Sama sama solusi nami. Baik pada mula-mula. Asara ulah-ulah nami purba.
anak saya dupekan. Anong ngabe? Gaya majalah horas majalah ga. Oke bos, sama bos. Mau nanti gak bisa laporan. Ati di Bata, Songsongani, di Suli Ati Bohar, Kasalamat Gora, hanya katulangan teh. Di bulian kaning, Rajai Hula-Hula Purba, Hula si Pami, di Hula-Hulai, Pasariwu, si Kalo, di Tihami, do tulang bawur nami, Purba. Di tulang nami Pasariwu, wala tulang, lubang kalo, badangan, lubang kalo, Bajar Nahor. Hula-hula nama Rahangi, Siregar, Hadiah kita lah, hadiah kita. Pasariwu, Sinaga, Situmea, Sihide, Manulang, Siregar, Sitanggang Nenggolan, Do Siaturi, Suaksonima, di hula-hula nami, anak Majai Hami, Manurung, Sipolo, Siahan, sama sebuah kerajaan di baru orang panggoran nami. Besok pernah sudah ada, bayi baca horas. Melatih mah dirajai, melatih mah dituangkan di bawah parti kenon. Raja Bulon, Raja di hula-hula parti kenon pasatan mah tuamu. Mau nanti mah gak bisa laporan. Langsung lima di kita sarbut na pinapada punta turba turba. Baru bere nang ibu bere. Narong di hotel. Karena bangunan tahun di Raja di hula nami, tulang nami Siregar. Asalus mata akar dengan tubuh Raja di hula. Mau nanti mah gak bisa laporan. Horas majalah gawe. Di kamuna makanya baru nang pergelangan nang mergasurbing. Juga gasat kikian. Pada kami akan tulangmu di bagasan hari pasal kami mendapat kamu pas kamu dulu pergelangan nang di bagasan hari pasal di sini akan raja yang baru Ya, itulah. bos rata katulangan teh Siregar teh pasal taben nomor 3 untuk mana teh baru nami raja mutusan baru nami lain nami Ada orang so di masa raja ini berbuibing di YouTube tidak tulang adik doang. Ada orang kaning tutandok. Pasal top berbibing ada ulos. Arola Hai juga bos, hai juga bos. Tidak matahari otak dokira kaning do ulos. Nama rasa ulos. Masa ro maka tuan. Asal tinggal. Ando kelang dulu ya deh. Nah. oh ya nabi raja yang baru Itulah. Hadiah kita lah bos, hadiah kita bos. Kami apa bola sekolah teh bergolongan bola teh bola teh kami seru ya bergolongan bergas mobil di bagian pikiran bola kami akan tulangmu di bola akan tulang menusan bola sepuluh asal kami asal dengan dua asal pun makoki daun pasalona ini badan di muda jemut dalam lima orang. Bagi dulu hadiahnya. Di bawah pikiran Demikian nomor 20 video perintah juga berubah naruh di tempat yang tahu. Harus hasilkan beda. Jadi semua ini mak di baru nami naruh di baru purba naruh di tahu. Baru purba. Oma baru lebih di baru nami baru purba naruh di tempat yang tahu. Baru purba. Rahamu. Los makinunay patokan mo tubere to. Bere ni Purba. Ni Purba larang dito kan tao. Hadiahnya dulu. Bere. Mai, bere. Ile bere ni Purba larang dito tao. Lawe. Asahan. Langsung lima, Oma. Berpikir dia berbanisu berkesuami. Mana bang, kapur ya. Jangan lupa disut. Horas bang, mantap, semangat. Oke. Ayo disut. Las pasama tu baru hati. Nau dapat tahu bisa. Kesukaan muda, kaya betul nama. Baru, bere. Terjadamu. Baru bere sopi. Oh, berani tu lah. Pakai. Pasama tu ya. Naruh ke daun tahu yang mana tahu. Nah dua. Gak ada rencana mau berbagai kerja gitu bang, buat kerja gitu bang. Parhalado. Nama loro. Parhalado.
Buat nama masing-masing ang karing. Pasang ako si Raja Huda. Raja Huda na dapat kami na kami nagkataw. Raja Huda, Raja Huda. Raja na nilabot. Raja na dinabot pergopian set pula hulay. Raja na nilabot. Raja na nilabot. Yuk lagi. Jadi, itu lah manusia. Ini mah pemerintah nama. Pemerintah. Mau yang kami di teman kita tahu. Jadi lah soal lima, dia nggak mau pergi lewat nangor ke suatu, mau datang orang lagi lebih kami di sana tahu lewat mana. Nasi kopi dah tu lah. Si kopi. Mau lihat mak, dia mau nak mereka suatu, emak, tangguhina, rokan sugina, kamu nak. Jalan awak kau itu apa lu sulau? Mereka suatu. Kalau kamu tak ada lain dah. Kalau di sini itu. Jadi lah soal itu raja yang mengaruh. Arwana karing di bawah tulang mereka. Mau datang orang anak pe, kuda turun kami, kuda kami turun bulan na. Nasrul ibadah nasrul ibadah mana? Nah, betul lah. Mau datang mak, tapi kenapa masa time mak, tulang nami sudah kan? Siuria. Saya siburian. Siuria. Kaja bigay mga tudong dyan na oras. Isoro ramin to ino namang gohi ko po jojo muna. Magati magtudituhan. Maka ipasok kita sa luna. Dahil di haroro na ni. Dinuti na tulang mo ng kaningan. Di maburas bir. Perbuhay di ribur. Perbuhay. Sagyan matutu ka masong natarin na dua-dua. Namadok. Bir mabok in bago-bago mapasalongan. Bir matobi muna. Gamu-gamu yang kadala ni masalongan. So ni ma, tutulong namin si Reda. Masa tabi matang, Ano magbibig tulang? tunggu na kami. Tulang namin si Reda. Sudah. Tulang namin si Reda. Kata ni magbibig tulang. Ada sahut kan harap. Sir, kami Semua lima di pulau nami sa luna, masa tayo pa dito na tulang na. Tulang nami, pulau nami, mau datang ada. Serahatan nama rada. Jadi semua di nama hulala raja ni abang bodoh. Bola kami ulang-ulang muna mereka Gabi jalan oras patulang. Mulai ada mah asasari bangalusi ya amin. Anak kanan dibuli yang ni orang ni rajai raja berubah. Tak manggor pak masuk dari tong dak katulang mulai mulai tulang bicara di maraku tulang nyari hula nama hangin tulang robot satu kapal kalapan yang kami hula bajai artikel bahasa Thai mata. Jadi banyak banget. Ada yang melihat yang ada kerang hidup di rumah. Soalnya di hal orang belum kami pakai sekolah. Las rumah kami yang berjadian yang terhilang. Pemilik kami baru seperti kenal. Las rohani. Anak yang beronak kaningan. Jadi rohamu kami, rumah kami, ulah tulang muna. Mereka bersariu, mau tulang kami pada tersebut. Ada yang beronak yang tidak tulang muna. Sama berasal. Ada di mana orang nami surat bertemu dua. Asapir kabukti bau tersalah. Ini mata di mana berkelingan naik berkasih jauh akan angkat menolak. Tapi itulah tenang kami tersebut. Jadi setiap lima di Gubernur ala sekitar paling ada orang makining kangarong panggurat tuhani kapur. Tapi auma apala tulang ni apa menggulyo apa menggulyo apala tulang nama al. Oh tulang ni. Jadi semua syukur lah. Syukur waktu makining berarti nama berperan behau. Video tapi berat. Tapi menari kurang sehari kapur. Bagaimana dia? Satawi tulang nama sa mo na pinahurak kami para kelengong muna. Ati Tuhan orang takas suragi ko para kelengong muna takas di orang tapul ni. Gotil masiwa mi tulang mo na hurak kami tulang marapangkat jumahong sadok takas madulang may manay mga surami. Diara na tulang takas tang nalupa kami di tulang. Ang lain na tulang pangkorani kami nalupa tulang marapangkat yan para kelengong. So ni mahata. So para wala na siya kan para kelengong muna tulang.
Mau lihat jadi AOP anak surat doa. Tuh penangadong nakiring pangkarani kuau. Ba pangharam na ito tong ako. At kanaring kadto na daw sa pagkuku dulaw mo. Ala sanari kau kukulo na mangulo. Oh, dilang. Os pero amo kapatiling nami batari. Kami ako nami dohang terbunuh lobing. Hadiah kita lah bang, hadiah kita lah bang. Kang na pala na gawin mga oh, dilang. Tong layar ya. Ah, mau koper raun pasti semua. Coba, solo i video wahida, huwag na mahuwag. Alay mo lang siya bingon, ikabero na po. Oo. Jadi mula di mana iya kamu yung pagkatay, asa tujuan niya rin, kayo bang meron ng asang mula tayo. Oo, talaga. Kung di tulang niya, pumos pigulang niya, ikonimo ito ang tulang. Jadi soalnya memang ada tulang takbulong. Mawala ito lang, wala ito. Anong nabaya ang karoon nila namin? Ano ba tulang ba nangyari? Sudah namin. Sunaga, salamat mas mo. Salamat rin na. Gaya ba ka ako? Ganda mo natin ang karoon. Ibang karoon mo na king, ala ubuhan di sa puruta sa tulang ubuhan. Gabi, tulang ka naman karoon ang karoon per baby. Nanilo namin sa mga dua, pinapak ko bawal ng pasalawan. Diulang na, ikaw yun. Tujuan niya, fitna atau di mana. Jomo-jomo di kalkadaan yang mudah kadang di panamakan. Soalnya ang karoon. Gabi na. Mau lihat yang mga katulang na tulang na basa. Dilas nero kamu dalam pada bentuk kami para kita yang muna takas dia kauti-uti na tulang namin ang kanay. Sahak matu tukang yang munay. Pirma benar namin, pirma to di namin taluy, dia dobol mga namin. Yanak do karumay. Mau lihat yung masat tayo kasigat jamur mahamud lang, kasigat jamur lang. Isudaya muda na namin. Molo, diyak ka na hurang malo hamin na lubog rohani akatulangi. Hurang diyak ka papelang namin, hurang manang diyak ka siyon namin. Marpangaju hamud lang, ajawa hamin para kailangan mo. Asa saso na naman diyak kombinator diyak para tulang do tulang namin. Asa firma tong baul-baul na pasalongan, firma tong dinami. Hami sa sudon satang yang nirajai luju-luju ma dalan ni akka panamotan. Gawe jala horas ma nama Tuhan nami mangidu hami satok kinalangado seroha nami di arenong salpui namar puluh sautai madapoton raja ni hula-hulai raja purba aso pak kami ama satok kinai pertikyanon namang elek mami molo pengalewa nang di permanganon aso pak kami satu nama Tuhan permisi maju hami asaboi hula kami ulon namyo. Jadi, boleh ate, dia muna razani hasutan. Mulai kami berpikir nanti tahu otomatis razani. Gabe nama Tuhan kami takut kadama hamu panuturi dia kaulau niuta. Amang adiak raja bolon di ulau nami dia ada nang salpi makason nang tawa di sono uning-uningan nang tawa na nito mani Jepangi diusi parumain nami do anak pun nami kurang malu do nasida marede alani pangiduan nami elek matutulang idot sudah ulotai bamanor torma ido di pasak nasida alai manang songon dia pe dang marani do behami majohamu akatulang na basa natulang ya dorang sororo behami mano banobamu alani riding mapertongjonya tulang asa utomu hami rohami lamana panawamu baru mapertikan pasatami tuhamuna. Gabi majalah horasate lasongoni ma dihita pino perioputan situ ga peruba asado rohata lamu wiya suutol idok rohani idok pargelengota neng manotor hita nasida jadi lasongoni ma tong dihamuna tulang nami ate hula-hula nami saluna dos marohata karajani hula-hula sisa na totor mahida te dohat na dia nah suwak kami sakuta dos marohata kana tuto nami ate Malate mah gawe jala horas las maru hari sih. Soalnya tulang ate, anang pada nami. Suku kamu sih tulang buat tau. Soalnya di tulang nami ate, sudah rajai. Tulang nami si jalo titi marakut. Tulang dari, lepas tulang dari dulu lepas siang satu lepas hangi. Soalnya tulang, las maru hari rajai ate, gawe jala horas. Soalnya memang pada nami, asal rohani lamano mano mano panoba.
Amang ma, pamara mahami ko uning-uning kami. Salamat berdosa.
Bima tulang apun boli anak tulang di soba-soba nami huilalahami donian tung susah dia dona pinasa nami alai martangyang marajai julan narion anggit agawin na niulan nami sinupapan nami terluwi ma di helamuna di borumuna anggia tu tikinang romar hita kagawin na niulan ka helamuna borumuna terluwi ma hai pergelengom muna beujar jaluk pasangap sianon bayron nami maradopon rajai sasa so dok nama tua siti sopa hudong ulas ni rumah otipe sosadia na boy terpasa nami di soba-soba nami makalason haroni rajai saya Tuhan dewa nama to namani kopi yang kapas pasuna bima tulah Hema tutu matema di hamuna pergilengon nami margasi hobing ubare kami dotong di balgani rohame marapu kami hula-hula muna dari datang di pakbena muna asa songon di nama tua di hutur dakaraka merindekan ebeng-ebeng roha motong manotor marapu kami hula-hula muna hu mardongan ebeng matu di sialani sa kami muna salhuna anggia matutikinan ngero di tabay itu hatta di hamu hai pasol dilihat di hamu gajang niumu tarlumobi magabi manya niulunguna sudah kapapa muna asaro ko bal kasalo patupam nami patupam muna marapu kami salhuna hula-hula muna asara falon nami songon hatani na matua asapi itu matong angwari 10 tong yang bulan pacari hamatong siganok minggu manubusi siganok bulan matu gabi masalah horas masalah gabi lasongoni ma di hamuna pergelengon na margasi hobbing di bagasa tigyon ala nunglas roh nami di beka muna asal ai petong rajani yang baru terlumobi di hela nami dok boru nami asal kami tong ala huwere kami nakaling Baga do panotor ni hela nami dok baru nami ate. Kami patu sudah pengantin na dulu. Jadi songo lima karaja ngapa ate. Boleh tumpe. Tung hela muna do baru nami hubat pasatami lasumara wadiba dan lasumara itu di muna. Gabi bang gabi. Amang nama lo nami. Aku di hamuna selalu na ulola nami ate. Tandu ngobi dongot na tua-tua idoraku sudah termai taka raja ulola nami ate. Gabi majalah horas. Amang nama lo nami. Neng malotor mahami. Maradopon pergelengan nami lau marmeme. Bedang mga godang marmeme.
La
Jadi lasong lima di hamuna raja nemang baru nami. Gabe itulah. Dinaro kami sa luhuk na hula-hula muna, tulang muna, dinamar meme para umay muna. Asalas maruhan ibadah muna, lasruhan itu di muna. Akamang baru, ido penaboy tarpatu kami di bagas artikyon para puka muna. Sisa datang yang matok kita tuh kenengro. Boy balgasana patuhan nami tuh hamuna margasi hobing. Matutulah. Asa dohoran nami ma songon hata ni na tua-tua. Asa citi men nasi gopa, golang-golang lang pangarahukna. Otik so sadia penapayoy tarpatu kami sa luhuk na hula-hula muna. Amat debata matong namang gupi pasu-pasuna. Matutu. Sirok bodi kami hula-hula muna. Gawe jala horsma rajani hula-hula tulang nabasado di sude horong ni hula nami tulang nami mulai satulang bulan satu hula-hula namaranggi sang soni di hula-hula ni rajai hula-hula purba tulang siburian isi manortor nak kaniku dahami parumen nami do enak kon nami akatulang maulo tertelu halak nak manortori songon na inna biotik alam torok naroi ubera sampai selesai minar dulu ini yang nak kon nami Maulah ate maraja. panggilan nami secara husote biar kamu burjuni hula-hula teh unang kahala majalo di bodoh kamu dah pakai kamu mai dengan asal asroani tulang ta na tulang ta sudah hula-hula ta taluobi tutikan ro anggiak ma totong baik kamu lasroani hula-hula ta mulai ati matulang anggiak masa hatang yang muna maloma hahanami manang hela muna baru muna makai tujulan naron jala tanggap kamu anggiat tujulan naron gabiak kani ulan nasida tu sehat nasida alai totong bek kamu ditang yang muna selama mora dia nak penami di parohaon asa boy totong mabalas ni raja itu tikin yang roh atau sa silok-silok nama itu madon nami asa bago dotong nama halto hodong hodoluk nomor rubian horas mahami pargeleng muna na Dunga bewala ate. Ano bumi di hamak kay boto nami ate. Mabering tiki may daya kay do. Andong ma di na penulusi mangitbas sita ate. Adi may roh tulang. Jadi bos maruhata. Bay ma tulang. Amang nama lo nami. Pendamang ma tuhasa ata bos dia. Sahadi soli, kai sahabat, kedua tiada. Horas mah, horas mah, horas mah. Mama. Dihita baristem, ala sa arwa duhita. Ulau don. Ala permanganan